Bom dia, baita hotu ita soro malafali hamne channel olina freitas haus pera kata haus surita bot siro kun sana bediak tanita fiar katak maromak negra sanonya ben sana fatin hamutu kreita hotu. Diak maluk sirai ha oportunidade ohiniang hawa karakatu hatutan kona ba public speaking. Haus pera kata kita bot sira hareona kona ba public speaking hausi parte ida to parte neng i ohin hawa karakatu kuliah kona ba parte hitu. E a parte itu idane sekolah específico liu konaba oinsa itabelidade ka atrai audiência ka participantes sira ninia atenção e ao momento ne bemak ita halo apresentação. Oinsa tu bele atrai participantes ka audiência sira iha encontro rumah hau iha tip sanulu iha karkatu atene tip sanulu idane nafatin channel idane tore mata. Primeiro, hatas diak, hatas nebe hatudu kata kita respeita, nomos elegante. When kita ba participa evento rumah, ulu kliu emang sempre hare itan hatas. Look, ka pandangan pertama, ka emang hare primeiro, emang matang se hare primeiro, ma konaba hatas. Primeiro, ita esforço atu itan hatas idane hatudu kata ita respeita evento idane ba, ita respeita mos masira nebe mak mai marca presença. Nune ita precisa hatene evento idane seminar, ka encontro bem, ka encontro nível alto ka evento idane haresan iha itane fakti serviço, ka ita ba encontro ho stakeholders sira. Além de idane, itani hatas ita tengki hatene kata ita elegan, ita fácil atubokan, tidak terlalu glamour, mas vemos laos at demais. Respeito, estamos lá bele halu kata ita hatai sidane bele halu ita sente confortável. Ita la sente malas liu, ita la sente maliri, ita la sente halesan prejudica ita bok amos lagiak, liu halesan kolega feto sila ita tai sapatu takaung liu, orside ita hakarak bokan lalai satu foti bot rumah ka ita tulau tun sai dalam ita sente ita ne kabun moras, anto ita sente ita la confortável. Rua hase ita ne audience ho oimidar nomos amigável. Dalam rumah ema balong exemplo hanesang ya atividade rumah komuni hanesang conhece ema ida rua antang ne hanesang kondo hase bebek man ke ema ida sila conhece ne. Ida ne ladun dia tamba ida ne say hello ita ne malu ka ema ne be ita conhece ne ema hanesang ihaliu komunikação dia koita. Maybe sira selo ka saibaro ke ikus mainnya dihan emane ita sira hanen yala pedulita entang ita ladun atrai ema atu atenção ba itane materia ne bema kita hato ila bel halua setiap itane sapaan kawan hira ita hase ema ka ita kulihau ema ita esforço atu amigável bersahabat when hira ita kuliah dia lebih bersahabat idane se halo atu ita ya interaksi ya interação entre participantes nomos ho ita ne bema kalau apresentação rumah ka hapo bot rumah no idane bel ajuda atu ita hetan sucesso iha ita ne apresentação tolu idane importante los uja língua ne bema ema bele compreende tama sai idane importante tama dalam rumah ema exemplo ya encontro balung ema gosta kuliah liafone be asli mas bem ela hatene kata ohinia encontro kania ohin halo apresentação ne Jose ikus main ya kuliah liafone mesaka as dalam rumah lian inglês dalam rumah lian português mas ema sido ne participante la hatene konaba inglês ne benia kuliah se ita keceplosan tambah exemplo bye-bye ema hanesan kuliah holian Inggris, kuliah holian Português, então dalam rumah nia pamang liu ujian lia fuan sira barak liu husi Inggris no Português, maybe kita halua wen hira ita kuliah tia lia fuan dane ita kuliah filafali halian tetu nebe simples par sira hotu belai comprende. Tambah apa artinya ita halua apresentação maybe ema la comprende ita nain ida kuliah ma comprende apa artinya ita haneba. Então, o insato ita dada emania atenção par nia iha atenção ba ita
Nomos nya sente kata kita nya apresentação idane importante bania ita tem que usahakan uja liang ne bema que ema compreende nomos uja lia fuang ne bema fácil atu ema bele compreende atu no ne buat nebe ita hato sira simu sira rona no sira comprende e sira bele halotuir e quando hakara halotuir significa kata ita iha sucesso ba ita ne apresentação idane hat entonação baseia batema. Exemplo, ema nesang hamrika oin, ninia hakara kusu atu ema kolabora. Hau usu bai tabot sira atu tenki kolabora hau. Elia fang idane hanesang ita hanesang atu obriga ema. Ita usi institusang rumah ne memang presida ema selalu kolabora ita keta ho liang ne memang kas demais. Tambah ita husu kolaborasang ita lah os pemimpin untuk memerintah. Maybe ita meminta pertolongan. Tambah ema nebe memerintah, maka ema sila nebe mak exemplo iha posisang. Ada sang administrador do posto, administrador do município, ada sang komandante polisia, ada sang ministro sila. Sira quando kuliah baninia ema, ne sira tegas. Tambah sira ne sang memerintah. Ita ni entonação liang ne baseia ba necessidade ka baseia ba tema iha lorone ba 5 gestura isin nebe normal how história que kida how te treinamento baru treinador baru nebe mag hanesang halo ita ne wenga tu halai tamba nia kuliah lia fuan foi rua tolo mas nia ohin hakat ne dala rua dal tol dala hat dala lautun lausai halo ita ne be magture ne ba sente sang oing atu halai exemplo momento ne ba ne how baru tam how ne he mai da ne maroma no samak ne lautun lausai la jelas la ida ne atu hatudu katak oing hira ita hamriki ha publiku ninia oin ita presija ita ne gestura isi ne be normal se ita presija hakat itu amba oin ita hakat se ita presija hakat itu amba sorin limang karu bakotuk ita menyesuaikan diri. Nen considera no respeta presença participante sirania. Participante sotu ne bema quando maiona ita la hatene nia hosi background ida ne bede. Ita esforço atu respeta hotu. Nia katuas ka nia feri ka mane ka feto ka hosi nível educação ne be asli ka hosi nível educação ne be medium ka ho nível educação ne be mak menos liu ka hatais dia hatais la furak ita precisa tu respeita sirahotu liu husi itania gerak-geri liu husi itania hare liu husi itania cara menyapa tambah idane bele ajuda hodi atrai hotu i sente dia kata ke ne dia tambah dia considera ita hotu ne bema mai marca presença hane. Nah, nune hanesan wenhira sila fo pergunta rumah ba ita ka iha momento ne bema ita hanesan hatang fila sila ne pergunta ita esforço atu haturu na fatin ita ne respeito no ita ne consideração ba sila hotu. Ita usahakan atu la berat sebelah entre participantes ida ho participantes selok. Hitu ekspresi facial ne bediak. Ita ne mimik wajah. Tambah baik-baik mimik wajah ne menunjukkan buat barat fasil atu hatene. Entang ita usahakan satu ita try par fokus na fatin iha itanya apresentação maklabele haluha hatudu oin nebe midar. I usahakan exemplo ita iha bebang rumah exemplo ita iha problema rumah iha uma ka rumah halu buat rumah iha kotuk ita usahakan itanya oing ne labele hatudu dehan ita ragu-ragu ita tauk ita moe ka ita la percaya diri usahakan idane labele hatudu iha publiko ninia oile i idane bele ajuda atu atenção ba itane apresentação walu kuliah kona ba kontakto matang nebe fo atenção ba hotu-hotu. Dalam rumah ita hanesang fo treinamento rumah, ita hanesang halo apresentação rumah, ka exemplo sai MC, ka sai hanesang orador, dalam rumah ne matang ne tertuju det pafating ida. Exemplo tur ne ba hateke det makida ida ne ba ne lurus det ida ne tambah exemplo kebetulan tambah dia punya se antang ne hateke det makema ida ne. Sila seluk ne terabaikan ne tidak peduli sila halus ada ne ba ida ne ladun dia tambah karak dada emane atenção ita ne matang tengki menyeluruh
usahakan hateke partisipantes nene oingi dene. Exemplo ito hin kuliah dene, ita kuliah hateke dene, tuirma ita hateke fali hanesang ne, ita hateke fali ba oin. La significa katak ita tu kuliah ne ita hanesang ne. Tamba ita kal hateke alde tema ne oin anto ita hanesang ne. Emos la losona. Tamba ne justru halo ema sira ne ema ne kakorok tamba sama kena doko hela det. Ita ne fokus matan tengki ba ema hotu. Usahakan ema sira ihaparan, ema nebe ihakotu kliu, depois ema ihaitane oin, excepto ema barak kliu. Tambah banhira ema barak kliu dala rumah difícil atu ita domina tambah exemplo, oh ema tu liu ihakotu, dan ita haredit makninya ulu. Mai be, ita esforço atu ita ne matang harehotu sudut hotu-hotu. Ema turi oin, ema turi ha parang kotu ke iha itanya oin, iha kotu ke parang idane mosanesang. Idane makdehan itanya matang ne hateke secara menyeluruh dari seluruh sudut nebemak iha ruangan ka iha aula idane. Sia ritme kuliah nebedia. Ritme kuliah idane atu kuliah liu kona ba kuliah lalais liu ka kuliah nene kliu. Exemplo ita kuliah nene kliu, halo ema dukur. Ita kuliah lalais liu, ema la comprende. Quando ita kuliah nene kliu, exemplo ita dehan. Bom dia maluk sira nebemak mai iha fating idane. Ohin ita se kuliah kona ba, ne ema rona ita mo ema saya stres tang. Ema dihan o main do seu. Ne nia kuliah deti idane kalau ora sira makidane foin hotu. Então ita precisa atu suka ita ne ritmo kuliah, tambah husita ne ritmo kuliah ema sento oh nia ne nia la kuliah la laisli nia kuliah dia kau gosta rona nia idane hanesang ita atrai ema ka ita dada ema atu gosta ita. Labela kuliah la laisliu. Tambah ita quando kuliah la laisliu ema nebema hasanya kapta sang ne tuan hanya la comprende tam buat nebe ita kuliah. Exemplo ita kuliah nune. Bom dia ba maluk sira to nebe mak marka presença oportunidade wania wenita se kuliah kona bai dane ha. Ne hak fodak mai ne de. Oh nya kuliah sai dai how halu hatel. Kamane how ne experience rasik. When hira how say MC ha fating rumah. Dala rumah how kuliah la laisliu ema baru ne betur ya oin sir ne oin hasane. Ne significa katak ema ne la comprende sai da kita kuliah. Ita ida kuliah ne sente katak ne dia mas ema tur ne bala comprende. Husi hirak ne how nota no how aprende atu controla how ne ritmo kuliah. Isa nulo ka ikusliu mak ita tengki iha visão ne beluan nomos ita domina ita ne materia. Sama-sama ema ida ne beatu se public speaker quando belet atrai ema kadada ema niaten ki visão ne beluan. Exemplo ema su pergunta ita hatan holos. Visão ne beluan significa kata kuliah kona ba teoria, kuliah kona ba pratika, kuliah kona ba data-data ka bukti-bukti sira. Apresentamos kona ba cientista sira nini hanoin ihaita ne apresenta sang rumah. Idane bele atrai ema hirak nebe mak mai marca presença neba. Exemplo ita encontro ho comunidade sira bye-bye. Ita mas precisa iha visão kona ba moris bye-bye comunidade niang, problema comunidade niang. Nune wahira ita halo explicação ita apar ho sira ne conexão. E wahira ita apar ho sira ne conexão sira sente kata sira merasa memiliki aktividade idane. Ila bele haluha ita tengki domina ita ne materia. Tambah ho domina ita ne materia ita bela halo explicação ne bediaklio. Tambah wahira ita la domina ita ne materia ema foi no pergunta ida ita começa a kelabakan ita ita ne visão luan nomos ita bela domina ita ne materia automaticamente ita tem que estudar loron ita tem que hadia bebeik lulu wahira ita besi katu halo apresentação la bela haluha tem que levi la fali matéria sira ne bemang kita apresenta atau nune ita bela comprende hodia ita ne matéria rasik nune wahira ita hato resposta rumah ba pergunta rumah ka ita halo apresentação rumah ita bela hato ho confortável e kita haluha dadus kadata hirak na bemang kita hakarak hatomos dadus hirak na bemang iha qualidade no akurat ka akurado tambah dalam rumah ema partisipantes sira matene kliwita
Exemplo, ita la prepara dia, no ita ne dadus nela, curado da laruma ita apresenta tia, emang langsung tahu lah, agora nela usan saneo na, agora ni hasanene, numero ni hasanesan. Antau ikus mai, ita da laruma merasa risih, no emang hahula tertarik ko ita nia apresentação também, nia moça final lah hatene. Antau ita precisa atenção ba questão idane, ao espera kata ko tips anu idane, bela ajuda ita botira tu enhir halo apresentação romakari, ita botira bela akrai, ita botira nia audiens ka participante sira nia atenção, nune ita botira nia apresentação, ita botira nia presença toma bela sucesso. Obrigada wain ba ita botira hotu ni pema hareona video idane tore mata. Kita haluha like, subscribe, nomos bela foi ita botira nia comentário e kari kita botira sente kata tips idane iha benefício ba ita botira, kita haluha bela share mus ba ita botira bela unsira liusi ita botira media sosial hotu ni pema ita botira iha atu nune ita botira nia malu siramos bela retan video idane. Itu saya suruh malu fali iha hauni video sira tu irmãe. Obrigada, loron dia. Tchau.